पर्यटक टॅक्सीकारांनी आधुनिकतेक आणि तंत्रज्ञानाक आपणावन पर्यटकांक बरी सेवा दिवपाक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां। ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवेक टॅक्सीकारांनी महत्व दिवपाक जाय अशेंय तो म्हणटा। We need to ensure that when it's taxis, आमचे गोंयकार टॅक्सी भावान आनी भयणीन समजूंक जाय की वी आर टुडे बिकम अ चॅनल टू द वर्ल्ड एज अ डेस्टिनेशन एंड वी नीड टू एडप्ट टू टेक्नॉलॉजी। आमी स्वता जावन टेक्नॉलॉजी एडप्ट करप नाल्यार कितें तरी करप वीच वी आर एबल टू गो एड। एवरी टायम इट कॅन बी द केस वे 8 जाण सिन्सियर आसता आनी 2 जाणां खातीर टुरिजम वाट लागता। आय थिंक दीस थिंग्स वीच हॅव बीन कमिंग वी नीड टू हॅव विथ अ very proper thought process. We need to ensure that decisions are taken along with the Chief Minister and the Transport Minister. As a Tourism Minister, I am all out to ensure that we are able to change the face of tourism, where that has to contribute more to the economy in terms of revenues and also give employment to the state. आम्ही समज 35% आज पर्यंत एम्प्लॉयमेंट दिता जाल्यार वी शूड बी एबल टू सी हाव फार वी कॅन गो एड। आयटीन हातूंतल्यान कशें करूंक शकता आनी ताजे खातीर सर्टन स्ट्रॉंग डिसिजन्स वील बी हॅव टू बी टेकन इन द फ्यू मंथ्स टू कम टू गिव वॉट गोवा एक्सपेक्ट्स और गोवन्स एक्सपेक्ट और द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स ऑफ गोवा, keeping our culture, keeping our ethos and identity right. So I think we are on a plan, and that plan for execution under Dr. Pramod Sawant, if it comes into reality mode with a very strong hand of the Chief Minister, then only we can achieve what we have as a vision for our Goa in terms of the departments that have been entrusted to us as ministers.